बे दैनि बागै बुंनांगौआ खुब दङ आरो बे दैयानो जोंखौ दंस'पदाव लाबोनो नागिरगासिनो दं आरो किसुमानखौ लामाखौथ' दंस' खालायजोबखाबाय आरो बे दैखौ जे सम्पदखौ बेखौ जुदि मोजाङै सरकारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ एबा स्टेट सरकारा बेखौ जुदि आखायाव लायाब्ला जों बेवहाय बहु गामि दं बे गामिया जाबाय ओजोंहाय कारिगाव दं निउ बासबारि दं बासबारि दं आरो ओजोंहाय मा होनो दैमुगुरियाथ' दैमुगुरि बेबो दङ आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय जोंहा थाइगिरगुरि दङ आरो बेनिफ्राय जितपुर दङ जितपुरनिफ्राय हजोंहाय आसल एखेबारे कारिगाव दङ फुराना कारिगाव गलामपारा दङ आरो बेनिफ्राय हजोंहाय खाथ्रिबारि ना माबा मोनसे दंबायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बे दैया जेरखम दै गोदो थारं बान्दो जों रुपनाथ ब्रह्मआ खोदों बैयावहाय साम्फा ब्रिजथिंजै बे जोंनि बे सामथिंखेला माबायावहाय दा बेबादि थद्रब जायोब्ला बे क'क्राझाराबो धंस' जागोन आरो बे एखेबारे जोंहा अबनति घटिगोन आरो नैबावहाय बे दै सेराव जा दङ जोङो कयेकथा गामि दा आं बुंनाय गामिया बिसोरनि खेथि फोथाराव थाङोब्ला जों एखेबारे अधम निखावरि जागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा खुनु राहा जानाय नङा उपायहिनै जोङो बेवहाय अघरि बादि जानानै थानांगोन गतिके बेखौ आङो स्टेट सरकार एबा जोंनि सेन्ट्रेल सरकार बेवहाय आङो ओरैबादि आङो हेल्प खालामजानो लुबैदों बे जिनिसखौ जाहाथे जोङो थानो थाखाय सुबिदा हानायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला खोब मोजां जायो आं बेखौनो बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दा मा उसुबिदा जाथ'नानै दङ दाथ' दैया थांहां गामिया एखेबारे बधय बेबादि अखा हायोब्ला साननैनि बिथोराव बे एखेबारे सेस जाहैबाय थांजोब्बाय गासिबो दा ओंखायनो अति बलमे अति सुत्रे बे जिनिसखौ सरकारा माबा मोनसे आदब खायदा लानानै बिनि जोंनि रक्षाथनि बेबस्थायै बेखौ बिहित बेबस्था लायोब्ला खोब मोजां जायो आं दिनै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय সমস্যাটা তো বহুত ডাঙর হয়েছে এই যে বরষুণ আইছে ইয়ার কারণে যে ডাঙার নদী আমার সাম্পা নদী এই ডাঙার সাম্পা নদীখন খুন্দি লৈ যাওয়া আমার এই দক্ষিণ অঞ্চলের বহুত গাঁও আছে আমার ন্যাশনাল হাইওয়েলৈকে বহুত ক্ষতিপূরণ হয়ে যাব খেতিপথাৰত উঠি গেলে পানীটো বহুত মানুহৰ হেৰাসমেণ্ট হৈ যাব কি গাঁও আছে আপোনাৰ আমাৰ গাঁৱটো বহুত আছে এনে 10-15টা মান হ'ব নেকি মই ইমান গাঁৱটো হিচাপ কৰা নাই গাঁৱৰ নামটো তথাপি আমাৰ গাঁও আছে এইটো কি কয় গৰচিংপাৰা 2 নং গৰচিংপাৰা আৰু টাইগাৰগুৰি এদিকে বাসবাৰী জিতপুৰ এইফালে বহুত গাঁও আছে কাৰিগাঁৱলৈকে এটো ভাঙিলে কি অসুবিধা হ'ব বহুত অসুবিধা হ'ব আমাৰ এনে 10-15টা গাঁওটো এনে ধ্বংস হৈ যাব এইখিনি বহুত অসুবিধা হৈ যাব আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব এইটো ধ্বংস হ'লে এইটো ভাঙি গ'লে এইটো এই যে 23 তাৰিখলৈকে 30 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো ঘটনাটো আগত একবাৰ হৈছিলে ইয়াৰ পৰা বনাইছিলে ইয়াৰ পিছত আৰু কো এই যে তেনেকা হ'ল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ কিবা ক'ব বিচাৰিব এইটো মই আকৌ আহ্বান ৰাখিল এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো যাতে নজৰ ৰাখে আমালোকৰ বহুত মানুহ আছে এইটো যাতে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইটো মই আহ্বান ৰাখোঁ